mu Burundi bwose umuntu ashobora kwitaba Imana amatora yeze ibintu byose agashobora kubitunganya bijanye n'ukurikira bwabaye ubwa mbere muri kino gihugu n'abandi n'abagize gute bose nabyo bigeze bashobora gukora. Ibyo ni ibintu natwe byadutangaje. Uno munsi ugiye kuba uti none we izo ngufu zazivanye uwo muco iryo tara ryamumurikiye wova ngo ryavuye ntabishobora kwishura, nta n'umwe ashobora kubyishura. Muga twe turavuga tuti ni Imana yarakoze ibitangaza. Umuntu ntazi byinshi azopfira, ariko ibintu byose byegera igihugu agasiga bitunganije byose